Idngan ditama, Om ditanak, Om di Spiritu terbitua. Amen. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datoko, Om keginawan di kinaingan, Om kepisaan di Spiritu terbitua, miampai na Diosus saviavi. Miampai sunuan. Tapi ngavi, kano mangakun do dosa ngavi datoko, Om kapapatonda na di datoko sendi do mamalamai, di ketepatan tahun melati terbitua. Mengakun zau, doi di kinoingan tafakas, Om doi diozu oi tapinengavi, dan ako pamidoso zau kozo, id pamusavan ngaviku, Om id bos ngaviku, id nunu inoi maanku, Om id nunu i auku na ngazanda mimang. Maza nadahasaku, maza nadahasaku tagazo kozo, itina pogi, dumokin sian zo di Mary, i obitwa puinti hombus hahangai, salvia vidi tasab om sangti ngavi, om diozu tepinai ngavi, do sumambayang mentok dego, do di Tuhan kinaingan dotoko. Kiko senanoda de datoko i kinaingan tafakas, mamahyang do dosa ngavi datoko, o magabi datoko de komposisyon salajur. Amen. Tuhan kasianaino, Tuhan kasianaino. Kristus kasianaino, Kristus kasianaino. Tuhan kasianaino. Tuhan kasianaino. Kano sumambayang, kinungo itinahuod ay Tuhan, isambayang rituhon ngavi nu, da sentab di umondos, da idi kaikatan, da itonsi zari tanak, tontay soon nanak nu. Kano na da ontok da ahayad padi, o mikot isido id kebentugan, di tingadan da kapasizon sa lajur, maza di Tuhan Jesus Kristus za tanak nu, imamamasi o mamalinta miampai diaw, idi kepisaan di Spiritu terbitua, kinaingan montok so hihinaid aiso kopupuson. Amen. Pambasan, manta di hozo do hozo ngavi. Ongo ku i ko ginawan ku. Bio do ingko isi do mikot tumindak do idampah di ho nuhu tanga kawas. Mondok sondok humapay di ho nuhu tanga sibo. I ko ginawan ku miaga do tambang gantadon, miaga do tontohuan tambang temuhok. Bio, nombo isido paingkakat, idtiung dotobon dotoko, mogi gintong isido punong suang idi titihion tagazo, tumihiu isido diho tobon inanggang. Popodon di kaginavanku i oho daw, mobos isido day dogo, ikot no bodayti, oy kaginavanku, oy sanguhun kaginavanku kozo, ikot no do dayti. Tu bio nakatahib no o timpu tosogit no todo no i asam ngavi om nakatahib no i vusak ngavi mimbuhay day di tana i timpu do kozo ngavi konsikan no koikot no i kukuk di tangkukul o ngaw do i tana do toko. I kazu fig, popohabus dolan, do kaiso ngavi, di om iguvas ngavi anggur, maso mamibusak, nga papavod, inongid di. Ikot bo, dayti, oy kaginavan ko,
Sanguhon kaginavan ko kozo, ikot no dayti. Oy himbukon ko, poin hosok idi piansangan ngavi di Pampang. Idi tusukon, idi piang. Pokitono zo di novos no, pongo zo do oho no, tu otohis ko zo ino oho no, avanus ino vos no. Ibos di Tuhan. Pohonggo o kandasan Diyosu day di Tuhan, oy tungatuhid ko, hazay Isidor isohozo ivago. Panak no do kapanong katuhadan ngavi day di Tuhan do idi sundatang. Miampay gambus opod tahi hazay no Isidor hozo ngavi. Hazay no Isidor hozo ivago. Puadan no kozo do menguni miampay avi kabahan Diyosu. So hihinaid may dinuhod ngavi sondi daw. I atag ngavi do ginavo daw mantad umul, kumaded umul. Ang asanang isiho, ituhan o kinaingan. Ituhon ngavi no pihidi sido sebagi do daw sondi. Poinganda di Tuhan i kaduduvor toko, i Tuhan no o sakaday toko, om pohid toko. I disidono doko yum kandasan o ginavo ngavi toko. Humansan toko idingan to bitua daw. Oy Immanuel, lajaza om mananak undang-undang, ikut no om temposizon sikoy no, oy Tuhan kinainganza. Tuhan miampai Diyosu, miampai serupan, pambasan manta di abal tabasi bitua sinuat di luk. Mary, o minugad, do segigisam sinekap desido, kumina do isa kakadazan tonini, id pogun konhuan di Juda. Suvano zosido did hamin di Zakaria, tabiyo no desido i Elizabeth. Kongo no po di Elizabeth ita tabi di Mary. Sihok no itanak i pagaganakan desido. Kapanu no di spiritu tabitua i Elizabeth. Gisak no zosido do tapud pabos no do izyaw no ito bitua no kozo do savya bitondu. Abitua ituva dino paggaganakan no. Nakuha na di, tu apatut do pantangan zo, do katahumbuzan di tina di Tuhanku. Tu kadimpat no po di tahingaku itatabi no. Imang nasihok do non sikaw, itanak id paggaganakanku. O abitua no zasido, inatumbasan, do inopo dandi inakadandi di Tuhan, do dasido nga at hukmay.
I abal tavasi di Tuhan. Tapi kong avi, iti pembasaan de Injil inong toko de tadau diti nga misterium de kandasan de rosary de pedufo. Kina tohum buza kina tohum mungkin keresan ni Bonda Maria melawat Elizabeth pingsan daw. Om nehan to konogi i Jesus i John Pembaptis nga mipinsan lagi. Jadi nung intangan toko do deti nakaikat nga bida susu sumbayang do tiki-tiki tadaw nga kuguman na pada toko nga magipipinsan. Do deti toko gagamit da pinampang. Nga kibatoy nugati komozon toko no do magipipinsan nga kiba iti kaitan do za piang pinasan. Nga kibatoy hobi po agazo do kopo game pinasan da toko pinsan da toko komanta do kaitan do za. Sebab nga nungmot kedago nga mungkin esok pinsan ku deiti. Muntazo ket talipok. Ziozu de tinggal bida pinampang nga magipi pinsan ko. Nga kibato yo kaitan da toko. Do hobi po ka manta diti pertalian darah. Sesimbana po nga kifa. Nunu pasal na po nga iso ikiningan da toko. Jesus. Iti na sabab hobi po ko pinsan da toko. Hobi ko pinsan sebab na pa nga iso imohoy iso Tuhan kinenga da toko. Ina pagi timpu diti dadamat ako do tumonda diti kalamasan da Christmas hobon tako di kinenga da mi iso. Lati na po da pisaan do panamazangan da toko nga mesti kiba ako ginavan katapatan. Nung ay sa kaginavaan ng asa katapatan nga kiba iti bos do theologian do devil Satan nga panday nagimati do papoyso. Nung mangandaw papoyso do tuhun do mangumbak do kapasisyon do subay. Papoyso do toko kita satu geng mari kita kasih hancur ini manusia yang percaya kepada Tuhan. Devil nga panday nagi nga itinapa devil nga ay sa ako ginabaan ay sa katapatan. Ina pa kita pinako ngavi suang do ikarastiriti kano maki tuhong di kinengan do itinapa da pisaan ito doon da toko da damat toko do tumonda di kalamasan do Christmas nga kiba kaginaban da toko kiba katapatan. Itinapa nga ano toko do mamuimon dahil menjadi ikarastiriti mikino to ko do kabakasan manta di kinengan de deti meja de karasiti do kopriman to ko do kaginavan katapatan. Jadi itino itandakan do ko Christmas ahon di ahid pipi pa di tadaw do manta do bayno do nung kiba iti kaginavan katapatan do ko nga kiba ko sikaan de kaposisyon do ko ina pagi pambasaan ina bos ko ditino kinatuhumbuzan di Bonda Maria kuma di Elizabeth ipinsan daw nga minanak do kaginavan katapatan pasal na pa nga ina pa tanak John the Baptist pagaganakan di Elizabeth sungyan ni Elizabeth na kongo de bos di Bonda Maria nga nagari mo lonjak kagirangan no siko no pono kon sikaan pasal na pa nga natutunan di John do iti tondu di obitwa pengampai Jesus det kapasisan daw. Tinapa kita beli ko ngavi ikarasiti kali di bos ko ditino onsko ginawar toko pasal na pa nga Jesus sandi mikot menambuhi da toko o kana pa ko minikot tamad nga tumimpon det kapasisan da toko. Kano dito beli ko ngavi kana mikot di Jesus tanda do pisaan da toko tanda do kaginavan umri katapatan di kapasisan da toko do dahmat toko do tumonda do kalamasan na Christmas diti do opi menan toko iti kaginavan
katapatan de kaposizon anu nopo I tanda kon toko do menikit tadau. Azo kono Tuhan kinengan dos sababi binangun tu mazado kebosianu no kate mesiko di loti takon sadiau tu bari tanah kalaja ada hongan ngavi de tinau Tuhun di madima iti mentok dagai di loti do koposison. Azo kono ay Tuhan kinengan dos sababi binangun tu mazado kebosianu no kata mesikoi dihing anggur takon sadiau tu badi gebas anggur kalaja dohongon ngabi dat tinau Tuhun di madema iti di tinumon di kosundu penansa. Imang sambayang ito pinengavi do kahubukanku Diyos ngavi o to'y monada do di kinengan itama tafakas. Konsikauno ay Tuhan do manaymo di tak ngavi di eklesianu tu id kosiananu nakapanako di ngavi deman tako demaza do kuasa nu vohianu ingavi do id ketapatan taham lati do kepemosi zanza maza di Kristus Tuhan sa. Tuhan miampai Diosu poin sabato o ginavongavi Diosu kano manak do kaponong katahuadan ngavi dari Tuhan kinaingan datako. To tepot do katunu do matuhid iti kalajak za kapamosi zansa tamay mo bidabanopo da manak diaw do kaponong katahuadan ngavi ay Tuhan tamak tabitwa kinaingan tapakas kozo aiso kapupuson maza di Kristus Tuhan sa. Tu savyavi ibos maguhu ngavi dari profeta ngavi nakapapa hunggung desido itina hahangai huminangadon mentok desido mempai keginawan pengahib do savyavi tabos I John Baptist huminozo do kaikatan desido pinapapal do kotindapaan desido untuk nakaikot isido itinapo ngamazai do taak desido do masa sikoi do umandos do id katapatan taham lati do kinahodion daw moi do oi sikoi do sido do pentamong isambayang op umandos kozo id kazaan daw pamingkano miampai de tasab ngavi huguan tasab ngavi miampai tikon lajak ngavi pemerintahan ngavi
Om yang pai saviavi di magigizan ngavi it syurga. Om kuasa ngavi da syurga. Mozau zikoi di hozau ka apazaan da kebentukan no. Om yang pai aiso ko pupuson mangazau zikoi. Ototopot obitua ko oi Tuhan. Ito vudo saviavi kabituhan. Iti na pogi. Do di zono do obitua iti tak ngavi semambayang sikoi. Maza do papasondot di spiritunu. Do deti ngavi miaga bahobo umatu. Moi do adadi da ngavi iti do montok dagai. Ditinan. Om za di Tuhan za i Jesus Kristus. Untuk ditimpuh dan iman petabuso isido, om nasagak koza da seminuang da konda sa andau. Minaganu isido da loti. Minanak do kapanang katahuadan ngavi, minangakib di om pinapatak di kumadi makikya ngavi daw, om mosbos. Onua iti salvia viko, om pangakan na diti. Tu itino itinanku, ipatakan may montok Diosu. Idlahan nga gadi, untuk napongo imakan min sa sedop, nano disido isa sa van. Om insan po da minanak do kapanang katahuadan ngavi, minatak disido i kumadi makikya ngavi daw, om mosbos. Onua iti savia viko, om panginom na mantad diti. Tu itino isa sa van din sa aku, isa di batas kebabagu, om aisa ko pupuson, ipotungon may montok Diosu o montok tugumo, montok do kapahiangan do dosa ngavi. May na iti do kaandaman dugo. Ikatapatan taham lati do ketumbasan. Itinapogi da masasikoy mamalamay di kaandaman di kinapatasan om kinatungagan daw. Patakan sa diyaw ay Tuhan iloti do kapasizon om isasaban do kapamosisan. Manak do kapanang katahudan ngavi dan dikitan zika diaw do kapadan do idumbangan no o manumpuan do diaw. O huduk ko sa isikoy do semambayang do magi do ditinan om za di Kristus o timong zikinada do iso maza di spiritu tabitua. Ondo mo ay Tuhan i eklesia no pain tangkop id pato tangkop do pamagunan. Om ovitono zasido do di kapenuan do tuhur sakadai songovian miampai di Francis i Pop dagay i John i Bishop dagay om saviavi di Fadangavi. Onda mo nogi ito pinay-ngavi dagay inong kaodop idi kehansanan di katungagan. Om saviavi inapatay id ko siyanan no. Tay mo no iziho do di ninavado vos no. Ko sinidagay saviavi semambayang sikoy do miampai di hahangay to bitua Mary tina di kinoingan. Sankti Joseph Sabado Sido miampai di apostol tonga bitua. Om saviavi isangti inakapaponsikaw diaw idpo om pusta umulan ngavi kanu si Canada di kevosian da dumadi da sapi tumungkus ngavi dait kapasizon sa lajur om mangazo om membantuk diaw
maza di tanakno i Jesus Kristus. Maza di sido, om yang pai di sido, om i di sido. Oi kinoy nganta mata vakas, idi kopi saan di spiritu to bitua. Savi avi ko bentukan om kapantangan nga diauno, montok sohi hinaid, aiso ko pupuson. Redi penuh di mama masih, om naug maza do kepengian pengkinongan katama zikoi de mabos. Tamaza iti syurga, abitua no omano, mikot o pemerintahan no, isap no oy maan de tanah, tingkana ida isyurga. Patakan dagay da tadariti, o loti sa tasasangadaw. Om pohiyong osikoi, hasa ngapidagay, miagadagay di pohiyong disuntok, hasa umabandagay, om pada sikoi obito di koin basatan, na papaso sikino mantad talaat. Pagabasa sikoi oy Tuhan, semambayang sikoi de mantad petitikit talaat, kotohuod no de manak do pibabasan, itadaw ngapidagay, de mazadi sakaday do kasianan no, penggabas zikoy nadah tomemo de mantad doso om pentampasi mantad salviabi kesusaan ginafo de maso zikoy pengandad di kehansanan nabi Tuhan om di koy katan di mama sisa Jesus Kristus. Oi Tuhan Jesus Kristus, iminabos do di apostol ngavino, pibabasan timponon ku Diyosu, pibabasan ku takon ku Diyosu. Kada intong do dosa ngabidagay, nga do di ketumbasan di eklesia nu, om kotohuod no do manak do sido, do pibabasan om pisaan, i kotanudan miyampai hisap nu, i mamamasi om mamalinta, montok so hihinaid ay so kopupuson. I pibabasan di Tuhan, miyampai Diyosu tomoymo. Kanau di magita taak na tanda do pibabasan. Oi domba kinayangan, oi duko di doso ngabi di magunan, kosiana ikan. Oi domba kinayangan, oi duko di doso ngabi di magunan, kosiana ikan. Oi domba kinayangan, oi duko di doso ngabi di magunan, anuai zikoi do pibabasan. Intangai i domba di kinaingan. Intangai isido i mengidu di doso ngavi di pemagunan. Abitua na sentob oho di makan demi sesedok di domba. Tinan omza di Kristus mugabit totoko dari kapasizon salajur.
Kanu sumembayang. Oi Tuhan, keampazan iditi ketapatan tahun melati, pengkinengan manak nada da komohigan kataan kozo mentok da Tuhun ngavinu, mai do pen sujud do id kelajaon tabantuk nu id ketempuanan nakatak, patutun da izioho do kehidasan tosima id pemusaban omtinan maza di Kristus Tuhan sa. Mengkakat zo idumbanganno o espiritu tabitwa timimong miso id ngano ziauno ikano menentuduk dagay dizono o ginabaza da haminno iao zikoy di lahan di masiti ugadan sa tudukay zikoy da gumusa di omongkang zikoy momidoso kada zikoy pohogoso do tingaw kada pohogoso kebusuan mogobit dagay di lahan di au kotunud toy pihi sendi magahung do kay maansa di saan dagay magyum sikediaw may dokano sikoy mamanaw suntanudan pakazaan do id kaposizon sa lajur au kansaw mantad lahan katapatan onu ikotunud sa vavi iti pagkinuan sa diyaw imasok kumalaja itsa vavi tempat timpu idi pisaan ditama di tanak so hihinaid ay so kopupuson. Amen. Ituhan miyampai Diyosu ibalakat dikinengan tabakas kozo itama itanak espiritu tabitwa sumundot nada de Diyosu tumimpon miyampai Diyosu so hihinaid. Amen. Ugad no pabalot no iabala tabasi di Tuhan. Tawana